What is a servant? Ha? What is a servant? Anybody? Anat servant, kakabsat? Ano Ilocano servant? Adipen. Anat Tagalog ti servant? Ha? Lingkod. Kayo naman, no? Lingkod. Kasi na public servant. Anat public servant? Lingkod ng bayan. Tagapaglingkod. At your service. So dapat datay nga Kristiyano kakabsat, maawatan tayo, nga itibiyag tayo, dapat ipaay tayo at His service. Amen? To become a servant of God, tapnon datayo ket makapagserbi, nga nasayaat, masapol nga maawatan tayo kakabsat, ti kay papanan ti true servant. True servant. Okay? You know, in this house, there are three kinds of people. Those who are serving, those who are not serving, and those who are just watching. Yan nakadjay. Diag serserbi, jay han na kayat tiag serbi. Kundi jay agbuy-buya lang kada kiti ag serserbi. Where do you belong? Hello? So sa dino tayo dapat ijay kakabsat? Serving, not serving, or watching those who are serving? Ano tayo dapat? Ibagam ta kaabay mo. Serving. Dito kakabsat nga mensahe is not a suggestion. This is not a prescription. This is a must. M-U-S-T. Masapol nga maawatam nga no naisalakan ka, kat anak na katiyapo, kat langit ti papanam numatay ka, pagserbyam, day Diyos nga nang isalakan kang ka. Ipay mo ti biyag mo, nga agserbi king kuana. Now, as a true servant, I would like to help you understand 4 important truths today. Tano true servant ka, you are being motivated and driven by truth. Haan nga ti motivation mong agserbi kakabsat ket gaputa nakitam nga DJ kadwam uno gayem mo ket agserserbi ti Apo. So maalamot jerik nam agserbi. No diket kasi no kas lang di pa nagserbi tayo kakabsat hanggang bayag. Tano awanton DJ gayem mo nga isot gapuna nga na-encourage kang agserb. Kat no nag-backslide, baka ma-discourage ka mo nga agserb. So dapat, di kito'y nga upat nga truths, ti maawatam nga rason, ken elemento, iti panagserbim iti Apo. Ma-realize mo dapat ita detoy. As you serve the Lord, these are the 4 truths and elements that will make you a true servant. Without these truths, to awan, di kito'y nga sursuro, iti panunod tayo kabsat, we cannot be a true servant. We can never be a true servant. So would you like to be a true servant? Kada kayo nga, kung kanta di choir, do you want to be a true servant? Kada kayo nga involved iti ministry, iti ushering, would you like to be a true servant? Kada kayo nga serserbi iti music ministry, do you want to be a true servant? Kada tayo nga members, hala nga para papudot ti tugaw, no di ka tagserbi. Would you like to be a true servant? Kada kayo nga kakabsat, ureda kay balaso itaaw, mabalin na kayo nga usaran ti Apo. Amen? Do you want to be a true servant? Thumbs up. You want to be a true servant? Okay. These are the truths that you need to realize to be a true servant. Number 1, a true servant realizes and he knows and he accepts he has no right. DJ kakabsat ti truth number 1. Tapno makapagserbi ka nga napudno iti Apo, nga awan panaging kukuna, masapol nga naawatam, nga you have no right. Okay? Anat ka na nga sound dito, he has no right. Kuray ka ta, miningan tayo kakabsat, di ba? Amuyo yan ta korte. Kaduan kakabsat, nga kaskaso nga mapagsasaritaan, ket violation of rights. Di karbingan na,
Uno di pribilehyo na, kalintagan na, ket nagasaw. Gasaw. Trespassing is a violation of right. And there are basic rights or basic human rights. Anat basic human rights? Digito'y basic nga karbengan iti tao. The right to live, the right to expression, many basic rights. Kat deti gobyerno tayo, kan deti lintag tayo, were crafted, created, to protect those rights. Amen ba? Because without those rights, we are a communist. Awa na nakakabsat ti karbangan tayo. Hello? So, dahil ti ka nasawon iti right, kasla kuma, gimatang ka ti lote. Sino kada kayo ti adda lote in His name? Tayong na imanan. Awang kakabsat? Pira, no? Sa nabalit, adamot lote tayo di langit. Amen. In our name. Awang pulos kabsat, pambira. Tax deck, in your name. Awalata. Oy, pakwayo, di kita papapeles yung kakabsat. Nasisita nga pa obrayo deta. Dito lang mo ti biyag. Amen. Ganti sitwasyon. Okay. No, gimatang aktilote, Brother Roy. Ket nalpas ti deed of sale, na i-transfer ko tinagang ko. In my name, adda ka di right ko ka di nga lote. Adda ka di mabalin nga kunana, ano bram dita? Anak, api nga daldalusam deta nga lote. Adda ka mabalimang questioner. Padasan na nga question na ang kakabsat ta. In kay kapitan. Kunana, oy, ano do bram dita siga, anat pang daldalusam deta nga lote. Anat kunam no kaking kuanan. Eket no na uyong kang nga tawag at ana bibiyang mau ko naman. Awang karbengam nagsasaot kas tatasyak, ada karbengak deti nga lote, ginatang ko, nagang ko, ana bibiyang mau. DJ ti ka na sa unti karbengan kakabsat. Ti kayat na nga sawan, tapnon si ka makapagserbi nga napudno, dapat maawatam. Nga hamukong ko na ka na po Diyos, ana bibiyang mo apo, hamukong ko na. Isuna ti adda right na itibiyag tayo. Datayo, awan right tayo itibiyag tayo. Iso nga no, babaan iti pastor, ket kaunselan na kati apo, hamo nga kagurgura ni apo Diyos. Tarbeng na kakabsat, nga ibagaking kajikayat na, ta isuti adda karbengan na itabiyag tayo. We have no right. No naawatam detan kakabsat nga concept, awang panagkudkud tarik na, wano panang supring jay pusom, ngagtulnog ti anyaman nga ipaubra ti apo ka, taamom nga ti apo adda karbengan na. Alangan ako ng apo, ana bibiyang mo ti biyag ko, takay kayat ko no kumanay lubungan, trip ko pigilem. Awang kas jay nga Kristiyano kakabsat. Tipod nung agserbi, na awatan na, he has no right. Nakita yung meaning na, amen? Kitante di Bible, kakabsat ti kuana dito. Ti kayat na nga sa 1. 1 Corinthians chapter 6. Okay? 1 Corinthians chapter 6. Napintas man dito nga mensahe kakabsat. No makangkat napintas pa yung kilabanan, amen? Masa kilabanan. 1 Corinthians chapter 6. Deto'y kakabsat, ikabesam nga verse no agserserbi ka ti apo. No kayat mo tipod no ngagserbi ti apo, ikabesam deti nga verse, ket awatem ti anag ken kay papanan na deti nga verse king ka. Tapno makapagserbi ka nga napudno. Verse 19, kunana, ana, di kayo ayaan mo, ti bagiyo, ket iso ti templo, ti Espiritu Santo, nga adda kada kayo, iso ang naggapo ti Diyos, ket saan yu akukwa ti bagiyo. Ye are not of your own. Verse 20. Ta, nagatang kayo ti maysa apateg. Ngarot, idaydayaw yu ti Diyos ti bagiyo, ken iti Espiritu yu, iso nga kukwa iti Diyos. Shortly, upat ti kayat ko nga makita yu jay. Upat ti kayat ti apo nga dapat makita ti jay. Umuna kakabsat, first, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Dayjay ti bagbanganan jay verse. No agserserbi ka ti apo, masapol nga maawatam,
nga day tabagim, templo ti Espiritu Santo. Anat meaning ti templo, kakabsat? Alaman? Ha? Templo. Hanga templa, ha? Templo. Okay. No, templo simply means dwelling place. A temple simply means a dwelling place. Pag nadan, pagyanan, that's what a temple is. Hello? Okay. So, if I will be a true servant of the Lord, I must realize my body is His temple. It's His dwelling place. Saan na lang nakukuha? Agigyan pa'y gayam. Adot balbalay dito kakabsat nga nagpipintas, ngam ti making bagi adamot abroad. Sa bali mo ti agyagyan. Di ngamin kakabsat, normally, ingkayin tao away. Kabarwan, pipias, kurukor, ano ba eh? Natba, kabulalaan, apaw, nagdadakkel balbalay. Di ba kakabsat? Ayan, di making bagay. At the day abroad. Right? Now, dahiti bagi tayo, kukwa ti apo, agnanaad pa isuna. Masapol nga ma-acknowledge tayo di jay. O, naawatan nyo kakabsat? Your body is the temple of the Holy Spirit. Kaya't nga rod nga sawan kakabsat, haantay nga rod, nga dadaulan, wano perdyan, daytoy nga bagi, gaputa isot pagdanaadan iti Diyos. Hello? Eget, kas pagarigan no, datayo kat inbilang da nga caretaker. Napadasan nyo nagbalin na caretaker kakabsat? Unadagat de, ala, pagyanan nyo pelang deta nga balay, nga pakiayaywan nyo habang agyang kayo. So, kahit nga sawen, no pakiayaywan mo day nga balay, ay kat ada privilegium nga agyan, amen. Ngim awang karbangam. Ada privilegium lang sa jay. Opportunity, blessing, amen. Nga agyan. Ngim ti ada full right na kakabsat, di making bagi. Ti ada king ka responsibility. So, daytoy bagi, no, agserserbi ka ti apo, maawatam nga, kukwa ti apo, responsibilidad mo nga tagibanan, ay wanan, kat saan mo, nga ikang kanunong iti anyaman nga dakas, wano makapaliddaang, iti dayjay makin bagi. Day tagakabsat ti kang runaan nga rason, no apay nga iti Kristiyano, saan nga agbisyo. Kung nadagat, nakado nga may parparit, ti nakapilyayaw. Bawal ti uminom. Bawal ti agsigarilyo. Siyempre, maibagada di jay kasi handaan mo dito yung kakabsat nga truth. Ngem datayo nga imawatan ti apo. Kat kaya tayo ti agserbi nga napudno ti apo. Naawatan tayo nga, kat mading agpaiso nga dito nga bagi alangan nga pausar ko kat adda ti Holy Spirit kanyag. Kat uminom kat arak, anak kahit mo sa wong, bartagam ti apo nga daging ka. Amen? Oh, they jay kakabsat ti meaning na temple of the Holy Spirit. Okay? May kadwa kabsat. Nga maawatan te ka DJ nga verse. God owns our bodies. God owns our bodies. Kukuha ni Apo Diyos tabagim. Anak ko na di verse 19. Okay? Ye are not your own. Amom, listen. Ni Satanas, kayat na nga injecten ka iti panunot nga kastoy. Awa na. Bagik detoy. Awan ti adakar bangan na nga mangibaga. Ti aramidek mo no jak aramiden. Awan pakialam mo. In other words, awan pakialam mo. Well, listen. Adda pakialam ni Apo Diyos. Adda karbangan ni Apo Diyos. Gaputa kukwa ni Apo Diyos. Our entire body was made for Him. He has the right to dictate how we are to use our bodies, whether we acknowledge His authority or not. Hello? Tapos pagarigan no, pinagaywan da ka iti balay. Eget, inaramid mo kay kayat mo, hamo kayat nga bigbigan DJ makimbagi, naramid mo kay kayat mo, nasayaat nga ro DJ kakabsat.
Hello? May kausap ba tayo rito? Amen. Si bibiyag kayo mo lang. Oh. Kukuha ni Apo Diyos tabagim. Napamumot in ruper nga agbisbisyo. Ken napamu pinatatatuan itihan na bambanag di tabagim. Oh, nasaya at penga rodet at takakabsat kat kukuha mo ti Apo deta nga bagi. God owns our bodies. So hante mabaling nga question na ran ti Apo kakabsat ta isot adakarbangan na tibiyag tayo. Number 3. Oh, may katlo kakabsat. Nalawag. Amen? Okay. May katlo. We have been purchased by Christ. We have been purchased by Christ. As a true servant, you need to realize this truth. Anak ko na di Bible, ye are bought with a price. Ginatang na kayo babaan iti maysa a pateg. Anaga, by the way, anat pinanggatang ni Jesus Christ dito bagita yung kakabsat. Guri kayo, lawlawagan tayo. Apay nga kasapulan na gatangan ni Jesus Christ bagim. Apay nga kasapulan nga gatangan na ka. Di mo pinarsuan na ka? Hello? Pangnuro na ka, digiti gagayem kakabsat, agbuybuyat live stream, detigat na pintas nga maawatan nyo. Di mo pinarsuan na ka ti Apo. O, di ba? Rexy, pinarsuan na ka ni Apo Diyos, uno nagapo ka sunggo. Pinarsuan na ka ni Apo Diyos, right? Apay nga masapul, gatangan na kagat pinarsuan na ka. Data yung amin, kat naisina, kat naisalda iti basol. Agturong tayo ti panakadusa. Ngam ni Apo Diyos, inayat na tayo. Kat ti plano na, ikapeng na tayo kengkwana nga makipagyanto sa langit. Kat tapnon mapasamak nga kasta, masapol nga bayadan na iti presyo, tapno maisilpo tayo kengkwana. Anat pinangbayad na ita, ti blood, the blood, ti dara, ti bukod na nga anak ni Apo Jesucristo. So itat kakabsat, pinarswa na ka, ginatang nakapay. Iso nga dayta nga bagi kakabsat, ginatang iti Apo. Malagi po istorya ka na yung istorya kakabsat. Yung ubing, naganamit ti barko-barko. Hapon deto, nalaing high-tech di barko na. Ngem nagpalyar kakabsat kat nayayos. Oh, after 1 week kakabsat, malidlidayan di ubing. Magmag na, timay sa nga toy shop, nalabsan na kakabsat, kat nakita na, at dadjay mo tante inaramid na nga barko. Ngam for sale. So napan na imbaga kakabsat ka DJ store clerk. Ket ko na, that's my toy. And the store said, whoever you are, boy, that's not your toy. It's for sale in this store. Ket ko na, that's my toy. I made that toy. Well, if you want to have it back, you better pay the price. So kaya't mo nga mapasubliking ka, tangay ayam mo, gatanga ma. So the boy, earned his money, tapnon di kasta, napan na sinublian, ket ginatang na. Itinagatang na ang kunana, hey, sa kunana ka di ayam na, I own you twice. I made you, and I bought you. Kasta ti Apo keng ka. Pinarswa na ka, ginatang nakapay. So, He has the right, you have no right. So we are not to question God. Hamo, bali nga question ng ti Apo, kasi ginatang na, deta nga bagi. So, ano kita tayo? Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Eket no caretaker ka, hamo nga dapat, per dyan, deta nga naipatalaking God. That body has been given to our church. May kadwa, God owns our bodies. Kukwa ti Apo, deta nga bagi. Apay? Because we have been what? Purchased by? Oo. Ngarod, no gimatang katlote, sa pagarigan agricultural lot, ana ti umuna nga aramidem, no sikat gimatang lote. Kalpasan nga na urnos ti papeles, ginatang mo, nalpas ti papeles, kukwa mo. Anat aramidem ijay lote, uri aman po ipatakder mo nga balay, anat aramidem ijay lote nga ginatang mo. Aladam. Gusto ka kabsat? Apay, because the alad ipasimudaag na at damakin kukuan. Ket awan ti dapat nga manggasaw,
Tano adda na pan ng gasaw-gasaw, anat violation na Brother Daryl. Di mang gasaw-gasaw, di loteng nakukuha. Trespassing. Oh. Kat agsasako kay kada Brother Daryl yan ta korte Piskal ka. At magasaw-gasaw ka. Kakabsat. Hamo nga ro dapat ipalubos nga ni Satanas kanta bukod mo nga dakes nga lasag na inlasagan na panunot, gasaw-gasawon na dayta nga ginatang ti Apo. Dayta nga truth kakabsat, maawatam, no naawatam, agbaling ka nga pudno nga adipon ti Apo. Isu nga kunam, no trespassing, God's property, devil not allowed. Oh, di ba? Di ba kayo mga kakabsat? Everybody say, no trespassing, God's property, devil not allowed. Dito na maminsan pa, ready, go. God's property, devil not allowed, no trespassing. Oh. Datay tupay kakabsat kat no, digiti pamilya tayo kat aladan tayo, dala sumrek kakabsat kat pang-urum Ala. Amen? Isong taktika lang kat be masumrek ta pang-urum kasi violation na makaamo self-defense. Right? So, kastamat ko makakabsat, ti panang tagibantay deti bagi tayo. To be a true servant of God, you need to realize these truths. No naawatam deto yung kunam, isumot lang gayam, nga no, di bagbagan pastor nga, hanggang bisbisyo, di ba? Hanggang nga kastoy kat kasjay, di kita ikaw kawus mo tabagi, masapol nga hangatil-tila at isusuot mo. Apay, at true servant ka, na-realize mo, nga deta nga bagi ko kwa ti Apo. DJ lang kakabsat ti punto na deto. He has no right. We have a responsibility to take good care and guard this body and to make sure nga deti nga bagi kakabsat na saya at ti pakausar. May kapat kakabsat dita. Listen very carefully. Number 4. Nga dapat ma-realize tayo. God created our bodies for a purpose. Deta dapat ma-realize mo dyan. Nga ni Apo Diyos, saan na lang ang pinarso? Ginatang na. Deta nga bagi, for a purpose. Iso, haan tayo, kakabsat, nga ipapaidam. Awan pa ikot karbangan tayo nga mangipaidam In fact, as a pastor, I should be more authoritative in preaching this Hanak dapat agpakpakaasi nga, please lang, agserbi ka ti Apo. Apay ko mga agpakpakaasi ti Apo kakabsat. Kat karbangan na, nga usaron deta nga bagi. Right? Ngam as a pastor, I appeal to you. Ipausar mo deta nga bagi, sa mo ipaidam because awan right nga pa ipaidam. Agasam ko mata, example. Ada ginatang mong allotted to Pilipinas, taga-abroad kayo, the Italy, o Australia. Pinatakdiran balay. Kunam ka dete, kabagyam mo, no, gayam mo, gayam, dakay man pela tagyan dita, pakikit-kita yun, pakiaywan nyo. So, privilege na ngagyan, amen? Idi agawid kan, di da ka magkaya na pastor ka ng kakabsat. Agawid kan. Apo, dakaon! Anak ito sa wan. Balay ko dito, dakar bangat. At kunadag, ay awan ti bagim dito yung kunadaging kan. Apo, anang arudang kakabsat ti aramidam na kwan. Anang aramidam mo? Kat ingkayan ti maitutup nga lintag, na kakabsat ta iropir mo di ka lintag amon, kaslakas di ti arig na. Kasi hanarubang di jay. Kat dati nga bagi, no, naisalakan ka, kat agserbi ka ti Apo, na-realize mo, ginatang ti Apo. Dat ko na ti Apo, babaan ti panang i-preach ti pastor. Serbi ka ti Apo, pausar mo tabiyag mo, makigimong ka. Kwak deta nga bagi, dakar bangak ko na ti Apo. Kat gurao mong kakabsat. Adawad karbangam nga gumura itatagat awan at awan mo ti kalintagam. He has no right. Amen? Numampay in the law, at the right tayo kakabsat dito, ngem nung maipanggap iti ngati saritaan pa nagserbi ti Apo, in the aspect sa usaping paglilingkod sa Panginoon, to be a true servant, you need to realize, number 1, you have no right. Dalawag kakabsat? Dahil tanong naawatam, dahil kakabsat, kat kwa, next time nga kumbiktaran na ka ti Holy Spirit, kat hangkantun nga, kwa, teko nakarudang kakabsat, before we go to number 2. Data ito, upay kat no, dalamapan mang gasaw, data property tayo, kat agriri tayo. Ang kika agriri kakabsat. Duray mang kaldinglat na pansimrag.
Jak amo no, mayat brother Daryl nga nasumrek te, deta kalding yan ta property ko, babali mo tiliwo, maday. Maday? Mayat? Mayat! Ne, kakabsat. Lawyer yan, ha? Mayat ka no? Oh, iso nga, di kita sumrek nga pato ka, dako, di na tiliwan nyo. Agperdit mo la. Tita Mel. Ha? Nanginginamot ka ro, di mo ulam ng di kalding, ha? Agree ka, di ngamin. Amom, deta nga bagya ginatang ti Apo, no sa bali pang usaram, agree ti Holy Spirit. Iso DJ nga dumteng, di makuna nga pan nakakonsensya kan pan nakakonbiktar. Di yung madlaw aya kakabsat. Di yung madlaw aya. Amen? Ang ano na pang ka nakisango ka, di giti giinomong kat adadjayang kakabsat. So nga, dito pa nag-preach ko kat balik ko, ibagbagak la kada kayot usto nga karirik na ti Apo. Talaga kong biktaron na kan. Kung naging ka anak kum ditoy. Ano to, Bram, dito yung nga makiinom. Awang ka dapat dito. Kung na ti Apo king ka. Amen, kakabsat. Agree rin ko ti Apo. So, DJ ko na di Bible nga, grieving the Holy Spirit. Agledaan. Oh. Amen? Okay, very good. So, nalawag di jayang kakabsat. Oh, antay ti number 2. So nga, are you treating your body right? Tratarot ka na sa nagpa-laboratory at di ka lamang kakabsat. Tapno, pasalon atot dito nga bagi. Why? Because of this reason, I want to serve the Lord well. Kaya't ko ti agserbi ti Apo na sayat. My motivation is to do whatever is required to stay in the best health possible so I can continue to preach the gospel for as long as God gives me breath. Agpasalon atak, papigsak, tapnon ti kasta, adapigsak, nga mangikas kasaba, ti Ebanghelyo, aging gana nga daanges ko. This is a calling of God for me. Adamot calling ti Apo kanyayo, kakabsat, ngagserbi keng kuana. So agpasalon at tayo, amen. Tapnon detang bagay, mabalin yung nga iyo preser iti Apo nga napigsang agserbi keng kuana, amen. Aw mo tagay ng kakabsat. Tila da nga panganapangan, no, di kat pasalon at tayo, tapno mayo preser te nga nasaya ti agserbi. Number 2. Tatay pala nga number 2. Okay. If you will be a true servant of God, you need to realize this truth. To be a true servant. Number 2. A true servant realizes he has no reserves. Deta. He has no reserves. DJ Luke chapter 9 verses 23. No reserve ko na tayo kakabsat kat kwa. Hold back. Tekas lang iikwam. Dete haan mo nga ipaay. Haan mo ipresentar. Haan mo nga idatag. No di kat kas lang goray ka. Idulin mo man deta. Ilasin mo deta. Haan mo nga ipakpakita. Reserves. Okay. Retain. That's what it means. Kat kuna ni Apo Jesus, awan no kayat mo tipod nung agserbi kanyak, amin. Idatag mo kanyak. Awan ti saan mo nga idatag. So which means, absat aming aspeto, amen? Our time, amin. Nga pakausaran ti tiyempo tayo, idatag tayo nga pakaidaydayawan ti Apo. Our talents, damula talents tayo kakabsat, amen? Hello? Magamanta ka amay mo. Anat talent mo, Brad? Ko naman. Oh, Brad, di talent ko kat nalay nga kamangan. Tinding talent yan. Mukbang ko na daya. Okay. Oh, your talent. Han mo nga ipaidam deta nga talento. Ipausar mo ti Apo. No reserves. Amen ba? Idi kalman kat, mano ti rinugyan yung nga sinurusuruan manan? Asan si Joanna? Awan? Dadya likod. Oh. At the new incoming kakabsat ngagsursurot violin. So manayunan dan tumanen. Praise God. Iso nga deti tribu, dagito yung musician kat kwa. Agek-extend. 7. Oh. Ni Gretchen kiniglaysa, iji Australia, online nga sursuruan, dapat iti violin idan. The violin da kakabsat. Because they want to give their talents to the Lord. O ni Brother MM, naging improve ti talento ng agtukar. Idi na minsan naman day, insurok iso na ti advanced learning ti piano. Excited. Pausar na ti Apo. Pausar mo ti Apo. Data influence mo, ipausar mo ti Apo. No influence ko na tayo, at datayo ti certain point nga dadadigiti ta tao nga
Dete, ma-impluensyaan tayo, maakay tayo idagagabsat, ma-encourage tayo. Hamoy paidam deta nga influence. No reserves. Ipaay mo, idatag mo iti apo, iti sakaanan ti apo. Luke 9:23, ano ko na di Bible? Luke chapter 9, verse 23. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Oh. Lipatam di bukod mo nga pagayatan, kat di kita nga inted ti apo, king ka usar mapara ti apo. A Christian who has reserves in his life will never be a successful servant of God. Hangkag baling nga true servant. Awang kabsat, no agbalinton nga narigat, dagiti sitwasyon, agsarden kantong agserving, kasi hamo na awatan deto. No, danton ti time nga matouch nga issue ti biyag mo, baka isuntot pagpaidaman di puso mo, kasi hamo kayat nga isurrender ti apo day nga banag. Dim kayat nga isuko, dim kayat nga ti apo, pakialaman na day nga aspect. Awan nakakabsat, hanggang makapagserving nga na pudno. Kasi ti apo, if you want that God will use your life, He must be the Lord over all of your life. Oh, kung ano di may isang missionary, if He is not your Lord of all, then He is not your Lord at all. Hamo mabaling ibaga nga apo ko na mata awamot iti panak amumot nga idatag aming kingkwana damot digitay samong idatag ket amoyo listen. Iti na save tayo, we all started nga adupe lang digitay reserves ti biag tayo. Ngem inot di nga ming kakabsat. Babaen ti panakay kasabat ti sa utiapo, inot nga maisurrender mo digiti nga bambanag. Kitak papan ita at dadape lang digiti masapol nga isurrender tay iti apo. Agpaiso kakabsat? Agpaiso ka di nga dadape lang digiti dapat nga isurrender tay iti apo. Adu dapay kakabsat. Katamom, saan mo nga pagdanagan ti panang isurrender mo? Kasi nasaya at ti pagbanagan na. Nasaya at iti pakaaramatan kan pakausaran ng gabi. Things which are not totally and fully surrendered to the master are called reserves. Di kita'y saan mo pa'y nga in-surrender iti apo, ti kahit nga sawan, these are reserves. So nga the reservation mo. Hangka makapag-serve nga napudno, saan ka makapag-serve nga tay totoo kasi adda reserve. Oh, mabaling nga dakay nga young people, di kita Facebook yo, social media yo, adada reserves, dita siguro. Di dakpay kayat nga iyad, friend, tadiyo kayat nga makitak, di kita ipopos yo. Niyamot tang kakabsat, friend mo amin, di pastor mo ham mo pa'y friend. Hello? Uno hangkat i-hide mo pa'y. Nag-post ka ng hide to. I-hide mo kini pastor. Ba di no makita ni pastor deto. Kung panunudag ti agaramit ti baro nga account ko tapno ti liwak di gito yung ko nakam. Isupe nga problema ka mang pulpulis di gito eh. At dapat adalang aro ti apo nga makaamod di kitang gagabsa. Ibagaklat ta deto yun tapno da kayo agnakem kayo. Tutubo nang nga dete agipopos kasamo ilimlimbang ti pastor. Ket madidijaya. Amen? Oh, no reserve. There is reserve mo eh. Hamo kayat nga iwisuko ti apo. Hello? Hello? Okay. Are you still online? Still in the line? Okay. Reserves such as personal ambition. Bukod mo ng ambisyon. Katamot nga isot pagayatan ti apo kan disenyo kan plano naging ka. And hidden desires for worldly pleasure. At dada nauneg ken hanat hidden ti Iloganon. Naitaliman nga tartarigagay nga nainlubungan nga ragragsak isudat makaigapo ken makaigawid iti pudno nga panagbalin mo nga adipen iti apo. Amoyo kakabsat ti panagserbi ti apo masapol nga adda is ipaay mo wenno i-give up mo. You give and give up. And by the way, listen, amom no nasursuro mo ti agsakripisyo, ijay part mo kas lang it's a sacrifice, but in reality, privilege ti agserbi ti apo. Ngam adjay point nga, kas lang i-give up mo, kan lang in sakripisyo ba? Kala ko makanyak, kahit ko nagbali na doktor, ngam gaputa ti kaya ti apo, pastorat, di kailangan i-give up ko di jay. Katatagakabsat, maipatag ko, daytoy nga calling ko, gapu di kadakkel iti para kanyak, di in sakripisyo.
Kat anya day aya nga banag nga kasla nakapatpatag launay king ka nga put-put-putam kat ikutam kat ar-arakupem launay kat han mo nga ikaso di pa nagserbim iti Apo. Amom no ibatam ton deta kat agserbi ka ti Apo, maipatag mo ti pa nagserbim ti Apo. Kasi dakkel di sakripisyo nga inpaay kan inaramid mo. So adot Kristiyano kakabsat nga na maipatag ti ministry ta awan mo sakripisyo na. Amoy, deta building to, for example, umay ka makigimong, nakapimpintas, hamo ma-appresyar unay kakabsat, no awang paset mo. At dakan to, tanto lang, krikrite ka rin ubram. Amot deti, imot tapil-pili, ni pastor ako, honor mot deti. Apaya kasto imot, awan na kritika rata, awang mo paset mo. Ngam no, dapaset mo kakabsat, kat kunam, apo, basit la din ay paay ko ngam, at least, dito yung may isang tiles nga pagtaktak derat kat mabaling nga dito yung tinapanan na dito intud ko. Hello? Oh. Kat palubos ti Apo, bagahan to nga kastat tugaw tayo kakabsat, dito ito kaslat tugaw di Senado. Pira. Kat dito intud ko, kadakay nga data abroad, excited kay itong agawi dito yan. No, adda pa sa tiyo. Agpepeso dito kakabsat. Iso nga maapresyar mo tipod nga pa nagserbi no adda in sakripisyo. Kasi nakapatpatag kas jay unay ti kapatag ti Apo nga uray kas na napatag king ka di putputam inibatam ta napatpatag ti panangipatom iti Apo di pa nagserbim iti Apo. Amen ba? Kas lakat kumaita nga bigat kat nang runa ka dagay nga business people, lakat ada ko mamasapulam ita, ano na pang ka nagubra? Hello? Ngam ana, close pela dedo, inak pela magigimong. Napatag ti, agpaay iti bagi, ngam napatpatag ti panagserbi. Di jay, bagayo man. Napateg ti agpaay iti bagi, ngem napatpateg iti panag serbi. Maminsan pa, ibagam ta kaabay mo, tapnon ti kastagat hanto ag duling-duling nga gawid. Amen? Listen, kunam. Ready, go. Napateg, iti agpaay, ngem, iti, praise the Lord. Uray detalat mayawid mo kakabsat nga truth itata, akat talaga nga nalawag di panunot mo, maawatam no apay nga dapat i-priority ti panagserbi. Because you must have no reserves. Amen? Awan ti makuna nga hidden agenda. Okay, number 3. A true servant, to be a true servant, number 3, he has no regrets. He has no regrets. Ano ka na sound ti regrets? Awan pa nagbabawi na. Amuyo kakabsat, adadig ita ibanag nga aramidem ita, kasla nagmayat. Ngam into na kalaunan na, ma-realize mo pa nagbabawi. Ngam no nagserbi ka ti Apo, listen very carefully. No nagserbi ka iti Apo, ti unos ti biyag mo, kat matay ka, nagragsak ka nga sumabot ti Apo. Amom, no umay ti Apo ita, kat han ka nga pudno nga nagserbi king kuana, uno backsliden iti kasasaad mo, mabaing ka nga sumango king kuana. Makababawi ka taapay nga di mo ingkaso di pa nagserbim ti Apo. Muyo kakabsat, isang dakilang lingkod ng Panginoon si Pastor Abraham Baliega. Pakita mo man di picture na. This great man of God. Yan si Pastor Baliega. At the age of 60 plus, almost 70 na sa pa. 70? 75 ni Pastor Baliega. Went home to meet his master, our Lord, this 2 a.m. today. Alas 2 parbangon kakabsat. Aneurysm. Aneurysm. And he was scheduled to be operated because, of course, the church wanted to prolong his life. But you know, kung nati Apo, agawid ka na nako, you have served me well. Awid ka, may kaginanan. Napan naginanan ti sidong ti Apo. Kasam?
Eket dayto nga dakkel nga adipon iti Apo kabsat, died at the age of 75. Naragsak nga mapan sumabot ti Apo because he died serving the Lord. Halang kami nga dito present tikit kitam. Dayjay heaven kakabsat. Because this life is only temporary. All the glories, all the riches, and all the pleasure of this present life, when you go to heaven, they are all nothing. Amin kakabsat nga adda ka dito. Nothing to amin di langit. Mesa lang iti ibilang ti Apo. King kang akas na isalakan. Jay pa nagserbim keng kuana. Oh. Iso nga nagagatay ngagtrabaho kan amin pa yung hanyo nga baybay anti pa nagserbi tay ti Apo. Ikaso tay ti pa nagserbi tay ti Apo. Oh, katne naragsak nga napan si mabuti Apo kapsa. Nakaisem pa na nakaragragsak. Amen. Masayahing pastor po si Pastor Baliega. Oh. The pastor of the Blue Ridge Bible Baptist Church of Quezon City. That church was the first church where I was invited to speak in my entire life. In my entire life, nanipod, kinuubing ko kabsat. Dahil nga church ti muna nga naka-imbitarak. Tayo na invite na nag-speak, iso ko kabsat di church da. I was only 19 years old during that time. And I preached under Youth Sunday. Siya speaker kakabsat, 19 years old. I had the privilege to fellowship with him. Lolo ko siya, parang lolo eh. Kasi, idi mo ordainan ni Pastor June, for your information, ni Pastor Baliega, ti chairman ti ordaining council. Isunat nang head. Isut nang turong. Di ordaining council nga mangi patong ti ima kini Pastor June to acknowledge God's calling upon his life and to pray for God's blessing upon him. Ubingak idi kakabsat. I think grade 2 or grade 3. Andito siya. Kat dedi pelang balay dito, kat dedi labig pelang ti atap na. Nga agobo no agtudo. Nakataptapok no summer. No kasi nga summer, kapsa kataptapok idayan. Kat kakabsat, Manila pastor, great pastor, ngem tiragsak na nagyan ito. Awan hotel, you cannot afford nga ikabilis na hotel. Kakabsat. Oh. Tapos nag-speaker isuna right that Saturday, naging speaker iso na iti bi-monthly fellowship ti amin nga Baptist churches ti Ilocos Norte. He was the speaker. Iso nga basta makita na di Manila, probe! Kung ano ka kanya, kasi kasla apo ko, di pa nang turing na kanya. Kat nagmayat nga makitam ti kasta nga tao, kat aspiraram nga kunam apo, kasta akto kumamit. As, the prayer of my heart, matayak to kumang agserserbiging ka. No, dagiti ministra matay da nga kas mistra. Dagiti engineer matay nga kas engineer. Dagiti abogado matay nga kas abogado. Datayo nga agserserbi ti Apo, matay nga agserserbi ti Apo. Kadumtimangan matay ka. No basit ka na matay ka. Kadumlat ta na. Agserbi ka ti Apo, matay ka. No di ka agserbi ti Apo, matay ka. May mayat yan na tayo agserbi ti Apo. May mayat. No reserves. No regrets. Kuna ni Charles Stanley, in one of his preachings, noon niya dapat timang motivate ti Kristiyano di pa nagserbi na ti Apo at dapat maawatan na upat ko na a gratitude of salvation. Agserbi akti Apo kasi siya yaman akti pa nang isalakan na kanyag. Di ba? Amen? Are you not thankful ng insalakan na ka di Apo? May ikadwa, a conviction of being called and commanded kung konbiktaran nakti Apo ng agserbi. Ala kakabsat amuyo, hang ko kailangan nga persaan ka because I don't have the right to force you to serve the Lord. Ngem ti Holy Spirit, kumbiktaran na ka. I believe God is working in your hearts, brethren. Kada kayo nga datalento na iti pa nagkanda ti choir, kung kumbiktaran na kay ti Apo. Dagay nga datalit na tumulong yan ti AV tayo, dati audio visual tayo. We need more people there kung konbiktaron na katiyapo. Into no patakdaran tayo dati nga kapilya, monument of God's grace. Amok nga oray pa ita kung konbiktaron na kan itiyapo nga makipasat because this is a great effort. Conviction.
May ikatlo kakabsat, agserbiak ti Apo kunana, because of a vision for great purpose. Makitak namin nga nagpintas ka na indaklan, nga panggap ti pa nagserbi ti Apo. Anat makikita nga dakdakkel nga kakabsat, kam di pa nagserbi ti Apo. Ha? At di pa'y amom, nga nadaydayaw na dadaag, na indaklan, ngam di pa nagserbi ti Apo. Wala man? Kunana, gaputa ma-realize kun makitak, nga naindaklan, nga panggap ti pa nagserbi ti Apo. Iso nga ipaay ko ti biyag kong agserbi. You see that? Iso nga da kayo amuyo, no ay ayaban na ka ti Apo nga agpastor, uri anapay ta ambisyon mo. Kakabsat, panawam deta, kasi naindaklan ti agserbi ti Apo kas pastor. Nangruna ka da kayo agtutubo. Dagay nga younger, nga lalaki. Oh. Napanan ni Brother Anselmo. Dagat ni Brother Anselmo. Ayan, Brad. Ni Nico kat mga alat architecture. Nico, where are you? Oh. Brother, anang arod no kas pagarigang awagan ti Apo nga pastor deti anak mo. Kayat mo no kwa? Oh, kayat mo kun sa anak ta agpastor at isot kayat ti Apo. Aya. Amen? Ngam siguro ti prayer ni tatang nagat, samo ka di ayaban na pastor. Adanto kag putot kong arkitekto. Oh. Datayo amoyo, datay nang runa ka, da kami nga babasit ti anak na. Datayo nga babasit ti anak na, anat prayer tayo, digito yung lalaki. Agpastor da kuma. Oh. Egit ni Rexy, adabarom, di ba? Kahit mo agpastor di Rexy? Ha? Oh, anat naga na kami na? Carl, agbuibuya ka. Oh. No awagan na kati Apo nga Pastor Carl, itod mo tabiyag mo. Kasi naindaklan ay great purpose. Awan iti dapat anyamang nga nainlubungan nga rimat wano dayag. Nga iti panunot mo, daegan na, jay gloria ti panagserbi ti Apo. Awan dapat kakabsaan. Awan. Nadaydayaw lata ti agserbi ti Apo. Na-realize na pa ko na a desire to invest his life in things that have eternal value. Una, may mayat nga i-invest mo, tabiyag mo kadagiti banag, nga iti pakainaigan na kakabsat, kat eternal, saan la deti temporal. Di ko nakarudon no mapangkanto di langit, aming nga dayaw ditoy, awan to nothing to amin ang kakabsat. All in vain. Di ka pala makita dito, ako na ni Solomon, all is vanity. I-explore tayo pala, kat vanity ko na lang arudon, nakalawlawag. Huwag mo nang baliin, vanity na nga eh. Ang importante, yung maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, your labor is not in vain in the Lord. O ikarkararag yun, di property tayo, di klaberia kakabsat ha. Kat pero may nga excited ni Pastor John nga everyday, sulat talaga ko una nga mga evaluate. Oh, adan sa di papeles si Jai. So papeles ba? Oh, kita nyo kakabsat. So ikarkararag yun. Numampay mabati, di kita kakabsat nga banag, nung di investment, iti value na eternal. O, deta biyag mo ita, permi iti panangikaso, permi nga ipamu amin na pigsa, permi ipamu amin karik na. Anong tord, value na mo di langit kakabsat. Eket no di katwiran mo, pakialam ko't lang langit, basta naragsakak ti panagbiag. Akit, baghang ka na isalakan, kabsat. Kasi hanakastat pa nagpampanunot ti save. Tinaisalakan, hanakastat panunot na. May kapat. Tipod nung agserserbi iti Apo, ang nakakabsat iti ma-realize na, He has great rewards. Amen? Oh. He has great rewards. Anak ko na Matthew 25, enter thou into the joy of thy Lord. You see that? Na-realize yung absat? Oh. Kuna na Hebrews chapter 6, and God is not unfaithful to forget your works and labor of love. Iso nga ni Apostol Pablo, kuna na nga kasta, I have fought a good fight, finished my course, I've kept the faith. Kuna na, at dadyayan nga gururay ti balangat nga may patong to kanya, kuna na. Dayjay kakabsat ti great reward. Run that ye may obtain that reward, brethren. Agserbi ka tapno dantumad gunggunam di langit. Agpasnek ka. Ikasom ti panagserbim ti Apo. Prioritize tayo ti panagserbi tayo ti Apo. Tapno dantumad pagagunggunaan tayo sa di langit. Amen. Yeah. Tauray man sinot manggunggunaking ka diti lubong awan de tagabsat vanity. Ti kamayatan di gungguna nga ipatong ti Apo kada tayo. Kat dayjay to gungguna nga ibalangat ti Apo kada tayo. Napnuan puso kat kuna tayo Apo. Isublimi mo laging ka, takukwam ti pamadayaw. Tano saan nga gapugeng ka, saan mi nga na-experience ti ragsak nga agserbigeng ka. No saan nga gapugeng ka, saan kam nga naisalakan. Lord, receive the glory, honor, and praise. Nagsaya atin kakabsat.
Deta ti dapat ambisyon ti tunggal maysa kada tayo nga Kristiyano. Kadagpasnek tayo nga agserbi ti Apo. Amen? Agpasnek kayo nga makigimong. Agpasnek tayo nga agaten kadagiti prayer meeting. Dakay nga yang people, ure adut manglawlaw-law nga sulisog, ado dagiti inject ti kabusor, nga pampanunot, nga makapundi, maka-short circuit, makaupay king kasahan mo nga itulog, ikasom ti panagserbim iti Apo. Ikaso tayo ti panagserbi tayo ti Apo. Amen? Resolve in your heart to be a good and faithful servant. Make up your mind kat kunam, Lord, I will be true. I will be a faithful servant. Nagmayatan kakabsat. Amen? Pakita man pwede picture ni Pastor Valiega. Amoy ka na ni bagbagan ni Papa Kanyak. Manmano, dagiti lalakay a papasturan ko na na. Manmanong kakabsat. Kat no awan iti next generation nga makakita dayjay nga panggap ti panagserbi ti Apo, sino nga ro ti makituloy kakabsat di gitoy. I really praise God. Tainikanak mo ti Apo, iti pribilehyo nga madaan ti dadagsen. Agserbi ti Apo, ikarkararagdak kakabsat kan ti pamilyak. Tapnon, dadi pa nagserbi mi iti Apo, naan-anay, na mapagserbiak iti generation ko. Kanak ti wisdom ti Apo. Oh. Uray kapiring lang ti edad ti Apo kanyak di wisdom ni Pastor June. Uray 10% lang. Dakkel ba nga balunok dayjay kakabsat ti panangipat patuloy ti trabaho ti Apo ti HBBC. Let's serve God together. Dito mo, baka umay ti Apo itan. Nga tawen. Agserbi tayo ti Apo. Kung hindi ngayon, kailan? Ano dito ko nanan? Ha? Ha? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Serving God is not something that must be postponed. No, it is something that must be done right away. And all of God's people say? Amen. So, to be a true servant, ano ti dapat ma-realize mo nga truths, tapno na podnot pa nagserbi iti Apo? Number 1, you have no right. So, awan right mo nga mang question ti Apo, di anat pagayatan na, surutom latta, kasi isut adagarbangan na. Number 2, no reserves, surrender all to the Lord. Apo, here am I surrender all to you. Bagatay man di jay, Lord, I surrender all. Number 3, yes, no regrets. And number 4, tanyo ni Pastor John, idintad na tibiyag na kakabsat. Na save April 1st, 1979. And few months later, the Lord has called him into the ministry. Preparing to be a seaman. He was working with engineering equipments in Zambales. Kaputa, the calling ng agserbi ti Apo, pinanawan nagat nagawid dito. Ti amo, di lulo, umay agawid din, tay plastar nat gamit na nga mapanagsakayin ti barko. Agpaiso nga yung plastar nat gamit na, ngam saan nga Tarsis ti papanan na. Ninibe. Agserbi ti Apo, napan nag-Bible college. Kat anak kakabsat. No rights. Apo, pagayatam ti matungpal, saan nga siya? No reserves. Talaga nga, ni Pastor Dennis nga rudkit, idi nagpastoran kakabsat. Kanayon nga, adalat na di passport na nga main, kasi agap-apply Taiwan idi. Pinuuran ng kakabsat, tapno awang pakasulisugan na nga mapantaywanan. O, kat ita, napas nagka-Pastor di Claveria. O, palubos ti Apo, danto building kan kwada jaya. O, Pastor John, no regrets. Adagat pa nagbabawi na nga nagserbi ti Apo. Makita na ti bunga. Katno kita na ti langit, great reward. Di ka na ibagbaga, I'm just so thankful I have a little part. No, He has done a great thing. You all agree with that, amen? He has done a great thing. That we appreciate it. So we salute the men. And we give glory to God. So nga ito agawid kayo kakabsat. Ante kang nga na yung ubraan dati. Ingkay tumalaki si Iman. Pastor John, thank you. Let's go and say thank you to him. Ito agawid tayo. Yeah? Just approach him and say, Pastor John, thank you. Blessing dati church kada kami. Digiti anak mi, blessing launay. Thank you for serving God. Thank you for giving your life to God. Is that wonderful? Can you do that? Let's thank the man who gave his life to serve the Lord.
and let's also give our lives to continue the ministry that God has given to us.